Oleh dadinggu, takar ada ate, bata patabokana ne acara pameringi ate, ne channel YouTube Yeka Besumba pane beyewa. Toma datarengi poneli ina murnda rombe Yesu Kristu, mai da kata sembayang. Mori mila ate dara koko, mapamelangi wana rapa kaloga awa ina. Ngai kamarengi na li ina monongar na lungu balima. Pameringi koa, ngaraduka marengi, tulu mawaining yamu amatua, kana yama pesi mondakota mampakaku itil tole kama. Lima gua ama renge mata bayamu uipun salap lokal praima orang ngarna anamane memorbi Yesu Kristu. Amin. Oleh dadinggu, lina miori parenge daneloro tade kewa iwali buku renungan wasiat judulna lunggu inawe miori ndana bonda laki karuduka ate. Tade kewa iwali surat kirana dimema suratana lende lima na yala Yeremia kawuku akatuda mata aka ia dukini mata aka limana na pakananu dane beina ne tade kewa iwali mata aka limana lunggu ina li na miuri enga wa ikat dongge banambani mono bana bondala karuduka ate ndamang kandukana oleh dadinggu na iya pa ina apa laiba amangula ibana namai baranna a ia pandita na tekiwe karuduka atena na waingi ngiona orona laina bamangu mawinendalana na potda wekina bana mbani na laina orona liku nge ba pacaran banda dadi lai oleh umapona ba beupo na pa ina na lua bangge bana ya wekina bana pawili mboto bana tulu ina kabani bana sekolah duki dia na bana penuh sekolah na bage lengan apa bana pawili na kabani mono bana kole na pondo pawili andua na laina na dunda kabai mono na tanak bai na oleh umana lapatan na kabani wai bana mawini eka pandala dengan na pa ina na karuduka atena lapata nambani domo duki dia na pana pondalai karuduka ate na laina dan nambi bangge pana yawi pataunda na laina mono na pa ina na tole kakanua denga bai anana oleh dadinggu lende lima na yala Nabi Yeremia na yang gitu dan tole kada ata Yehuda apangkai ina mawine atunda kana laina na yalla mono andala dengan na mangeda kabani eka ata Yehuda nda siwalok ya nda pangeda kinge ne dira kada aaro bara yalla batalira imiori lapata bambe wa inge ba bara nombawi kasalatu parawi lima atapia peikuana ba menenge ne pataunda awali bara miori ne banalaa mo ate da batalirai taka manawarna yala na ekanggai langu takawe dan nak bunda lagi keruka ate arom barata nakadengan di ana alina ngai ka tera kamai barang gulunggu inange ne pataunda na yala na ukewe barang aranduka na ata awali kalaki ate takange amangaku didirakana ba laka pirang kayue perayu bokalana oleh dadinggu na eka itu atapia manawara mono patau da yala nakalada lang takange lapatilu na bana talira lapata tilu na bata talira ni mono bata kedewi na yala enga dongge bana deimba wanda mono dana bonda laki da kaluduka ate barang da ina wali kayue ito tamai ponna kawodo katamba arosagan waingira da ka ate mono derange parawi bokala ne ito kaina nyango nakadenga kainda na pamayu wanda nga ikatarawi kaingene ainana nda bonda lakana karuduka ate bara oleh atanda mono yandi pataunda oleh dainda amin mainda kata sembayang umuri mu panunga ba maga lende gini limu parengema gain nagu kana mabondala kana karuduka ate
bara oleh atama. Umuri yang pesi mondako tak mempakakoe neli. Lima gu ama renge mata bayama orang ngarna anamanemu mambi Yesu Kristo. Amin. Oladinggu duka kinanit nali namiori parengenda debula kangge like we subscribe we paratunge bara olda ndawade ke oro ainana tamaranga denga bangene ya kabe sumba matatala rangene li namiori ndamang Yesu Kristo. Maringina